Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Ban ya keren halor kijing temu ban penken ria no ya ki harijan na temmetor. Ka sorkar MDA nek simpalei kata haga hanyau tarik unopra arhajar arpulai kalai syong jingilang biang bat ka harijan pansiat komiti. Naga liang jong sorkar balalam kamat dawa prestun tensong ban umas ngau bahalang dar kibere gi sembut menteri rang ba jong jela kilai rai bat kong ulang ya ki harijan ban aitam sa iwei poin sau akar ka jaka hakaban penken ria ya ki laispa sau par terlik longyeng ka thammetor bat penpau ya ka jing ngos kham basyan on sala ban penben no ya kene kam hapo ka tayo bar jong ukulal kot arjar arp sau yaitu uba prestun tensong haga jingi keren sa kilat thai khobor hadin jong ka jingilang. Naga liang jong ki harijan pansiat komiti lawan syong jingelang ki nong mikmat ka Delhi Gurudwara bat ka Shillong ha ka jingelam jong Gurjit Singh. Namar bagi HPC kidang kwa ban penpau ya ki jing sokya sa ya ki katto kan ki kam ki ban saya kerana pedeng jong ki ka blueprint bala penkala thamai ka long kumne. Bak office badon menta jong ka municipal board kidon kumba ar point khat sau akar ka jaka bat namar ba kampat dab ban ai jaka ya bro laispa sau ar teli ki long yeng. Bat kumta la menjur bat ai biang ya kejaka kabalong sa iwei poin sau akar yaitu uba prestun tensong. Naga liang jong unong ilam ke HPC Gurjit Singh ulong ba gajing keren bat ke sorkar kalong babiang khamtam haba ke sorkar kalapdiang ya ki katok ane gijing ajing mut. Henry yamentahi kin lej ban pensngo shwa sya ki basyong masak hathemetor bat kin sawan ban yashim bentabiang ha gajing ilang ke ban selong ha kulal kot jong usnemo banwan. U General Secretary jong ka Delhi Sikh Gurudwara u Jakdip. Oleh itu, baka sorkar kalong ke basengu tenat haba kaladon kejinya sutu jengmut tang ba umpat syam latre ban batai AA ya kejing kerpat jong ke HPC hakamat jong ke sorkar. U Gurjit ulong ba okurmen scam baha kejing ilang ke bansawan onla ban simno ya karai ke bakhadu bat ban penkut no si sendon ya kene ke kendrum kenram. Ikut jong ka HPC ka harijan komiti nanti nampo yo nolong kalau ia wan rengkap group batu presiden ramba jongka Delhi Gurudwara kiwan arut representative habat nama wakini ide balong bahakaji kidon ke concern kumno ban poi sya ji sutu jumut apteng jongi ke government baki kilai don rengkap bang elekren bun ki isu bat ka apa ni ngin nempat la ban partai ki isu ki boleh discuss nawar ba menta nakaliam jokio ki patpor sa kantu kami tayo bakin tanya diskurs biang rengkat bagi para nongson sedang jokiante de ngiyoi ba kacing keren kalong kapas ngutenat kapas seiso ba nilai lalu dak aju kasur ba hapo jong katayo kabaa une u benai Januari benai benukong u arhajar aku saw ngin ye kendu biasa sisin ba banyak kremen sken ba hakata gaji kendu ngin poi sundon syaka pakut jong ka meeting ini kecing kendu kata lagi ke pangeran taka mendakat itu bukti kita kalau begini cakap dan isu ini review tak mata spesifik location dari hari but sekarang akar ka location kene ke cakap kalau kini katu ka existing kabadon menta kadon kumba REK point 14 mo de kabamenta just opposite to that nak yang tu kayak existing syahway pak surok syaka persyak surok de kadon syahway ka bashi ekar sau 1.4 ekar tinggal yang kata long kumarong 3.6 3.5 3.6 acres kita tahu kenapa isu di kisah 1.4 acres agak bompan ate lama loleng hobi bila sutu ba kidon sa adilon lais pa sau howay families life pass of our families but di haban le ini di high rise building te niyo ngilap ba kampadap kadang rit kecekan orang daw ni ISU ya keceka sa 1.4 acres nama ngikwa kung mga opingan ada konten baga jikwa ajo ng government habang yung relocation habang yung shifting kan long back complete na roksya kung gubernur kalau lagi plot di bantai na keceka karena kan life pass units lo life pass itu water
So was the agreement still the same that government will bear the expenses, or was मीटिंग में वही रिलोकेशन के लिए जो बातचीत चल रहा था उसी पे डिस्कस हुआ है। तो अभी थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए फिर जनवरी फर्स्ट वीक में मीटिंग होगा। तो अभी जो ब्लूप्रिंट है आप लोग मान लिया शिफ्ट करने के लिए, या क्या स्टेटस है अभी? हाँ, वही उसी के जो ब्लूप्रिंट है ना उसके ऊपर ही और दोबारा एक बार, क्योंकि हम भी अपना जो लोकेलिटी है ना उसमें जाके सब जितने रेजिडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि यहाँ पे मीटिंग हुआ तो इसमें क्या क्या बात हुआ। तो फिर मतलब उसमें भी फिर इनको आके बताएंगे कि मतलब हमारा जो वहाँ के पे लोग हैं वो एग्री है या नहीं है, मतलब क्या 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 पॉइंट जो इन्होंने हम लोग को ब्लूप्रिंट में बताया है वही बताएंगे उनको। तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम फिर मीटिंग करेंगे। लास्ट जो मीटिंग हुआ था आप लोग ने माना था, आप लोग कुछ और आपका डिमांड्स था जो कंडीशंस रखा था, अभी आप लोग रिट्रीव किया वो या क्या हुआ था? हाँ, जो अभी ब्लूप्रिंट दिया है उसमें हम लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन उसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अभी हम लोकेलिटी में जाके डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे आके बताएंगे। ये जो just once he'll just add more. Yeah. you see, this is our second meeting. There were few points which we raised in the previous meeting. Some of those points they have considered, and there are certain things which are yet to be finalized, to be decided from either side. So now the HPC people, they will discuss the issues what we have discussed today in the meeting with their people, and then we'll again discuss those issues in the next meeting that is scheduled to be held in the second week of January. Okay. Can you tell us those few points that have No, been agreed? that I can't tell you, but yes, the meeting was on a good note. Hopefully they'll discuss, and if they are agreed, then those points will be discussed in the next meeting, and hopefully some solution will be reached. Has there been any discussion regarding Gurdwara that is located in? Sorry? I mean, was there any discussion on Gurdwara? All the points. No, we see, have there is discussed. no point which we can tell you that what are to be discussed. That those are the internal points which I think they will discuss with their people, and then definitely will inform and disclose to the media. But first, let them discuss with their people. HPC will discuss, and then will tell to the media. Gurjit ji, can we expect by next year 2024 this issue will be resolved and you all also will be happy with what has been promised to you all? Hopefully. आप बताइए और चांस तो है। चांस है